Pa Pešterska visoravan u zadnjih nekoliko godina poprima ozbiljne karaktere jednog ozbiljnog turističkog kompleksa i turističkog mesta. Do pre 3-4 godine vi niste ovde imali povezane puteve. Vi imate sada povezanu Gornju i Donju Pešter i meni je drago i to je bila dogovor Rasima Ljajića i predsjednika Aleksandra Vučića i imate sada ovde potpuno povezanu infrastrukturu i to je ono što je glavno za turizam. Da se ta mesta koja su bila na 50 km jedno od drugog, da se sad međusobno povezana i ja sam upravo došao iz ovog tutinskog kraja, ne iz Duge Poljane. Što do skoro nije bilo moguće. I sada kada uzmete automobil, prolazite pored tih sela, vidite da je to oaza jedna potencijalna turistička i ono što mi je drago, to je da sam video sad dok sam došao, prolazio iz Donje Peštere u Gornju, video sam jedan veliki broj etno domaćinstava koje izdaju smeštaj. To do pre godinu, dve dana nisam mogao da primetim, a ono što mi vidimo po našem centralnom informacionom sistemu jeste da upravo na ovom kraju i kraj oko Gornjeg Milanovca najviše ima potrebe za registraciju seoskih turističkih domaćinstava. To je ona subvencija koju smo mi pričali kod vas u emisiji, dala je svoje rezultate. Mi samo za godinu dana u celoj Srbiji imamo 900 novoregistrovanih seoskih turističkih domaćinstava. Šta je ono što vi predlažete da oni koji dođu na Pešter obavezno obiđu, pogledaju, da u tome uživaju? Pa svakako Peštersko polje, mi smo već ovde, svakako kanjon Uvca, nezaobilazan, skoro sam bio u etno domaćinstvu Molitva, tu preporučujem toplo da oni, evo sad će da bude da reklamiram to seosko turističko domaćinstvo, ali na tom vidikovcu možete da vidite sve ono što je Pešter. Možete da vidite gnezda beloglavog supa, možete da vidite na par metara beloglavog supa, možete da vidite kanjon Uvca, hladnu pećinu, možete da probate ona jela koja domaćin donosi iz svoje kuhinje i to je apsolutno jedna ponuda na jednom mestu i svi oni koji odu siguran sam da će da dožive ono što sam ja da doživeo, ali to je Pešter na jedan pravi način. Na Pešteru je nedostajalo neko ovako gazdinstvo, kao etno selo neko i nadam se da su dobili na Pešteru, prvi put na Pešteru, na Gornjem Pešteru da nešto dobiju ovako i mislim da je nedostajalo. Vi se zalažete za ovo sa svojom porodicom radite? Normalno, sa svojim suprugom i sa 2 sina. Svi radite? Svi. Kako izgleda jedan dan ovdje? Odakle nam dolaze sve ljudi i koju kućicu žele? Pa dolaze su iz Beograda i žele ove male kućice tu, ove bungalove male, ima i njih. Dolazili su nam čak i Kinezi iz Dubaija, bili su na jahanje konja i družili smo se 3-4 dana i fino im je bilo i nezaboravno.